ole clear tu te chibelevek ule tuma chuan he thil mak tak mai thil rapthlak tak mai thleng om le thlat mai Mizoram chunga hian tunlai thil thleng te han thlir kol hian in thil rapthlak pui thleng tur po kan rin phak lo te hi thleng chho nuk renga ni tuma kan thlir tur po hi lungdai khuwa thil thleng ani a chung ko pakhat kha thi chhonga hmu an ni a tuma kha biak the na nom lo ani chumi chungchang chu ni a mi tam takin makan ti a tam takin rapthlak an ti hle poka chu thil thlen dan ron po sahi kan thlir chhawanga engwanga hi tinga om nge an ni mo an la hre chiang lawa tuna hen an chui chho me ka ni a engpo ri sela thil thlen dan kan enang Chhungkua thi chhongin mu an ni April som pathum sani somni paruk lungdai khuwa a mi in huailu a khosa mei thai pilarem sangi te Chhungkua chu tuk in jing khan thi chhongin anin luala ya mu an ni pilarem sangi te in hi chunglama a inkala an tho har deuh awangin an then om khoveng te ngai thalo chuan kongka hi an kar chheta ani in chunga hian pilarem sangi te nu fa thumria kin an fanu kum som palimi priskil vanal hriat pui ero chan man lovin a boral pilarem sangi le afapa po durtlang damdo in lam pan pui ngal an nia an din hun angai tom hle ni kho shelawa anom chan hi chiang taka hriat alani lo chiat tok Chhungkua te kan tuar pui tak zeta ni tin ron soya hengponi sela news adanga ron po sai kan chhir zel photang o heta hen ron soile a Lungdai-ah chiat namak taka thleng nu fa pathum a om an nia haron ti ni tukin ni som pathum thali sari somni paruk khan an tho har deuh kha an thenom ten an kongka an ti chia an lo chaw der mai an fanu chu alo khong vek to a anu le afapa chu an lo la thove sham shama an han buai puya ma se an be sei om mel vakin alang lo an fanu pakhat athito tun mai khan dur tlang dam doi in an pan chho pui mek aron ti heta hen ka thu don dan sigri an chema an ina phuisia an tia haron ti bokani ingponi se comment then khatte kan thlir chawanga an then khat choi dana phei chuanin a boruak chia mo carbon monok zai te po hi ni thayengem nge ni a thil ei sual wang ti te rin thu khan lo soi tamle man khop mai amaro chu tuna hian dam doi ina doctor ten mi thiam jok te khanin engwanga he tiang ang thil rapthlak tak chiat na hialte tok nge an ni a chan kha an zir chiang mek ani o heta hian bidarex ra te in ti hian hei hi tunlai-ah ge savan dewa wangin mai hol thukin eirong an bol thina ni zan po khan zinga mi tur eirong an bol loka chu timit lawin a ling kha an mut san mai niom tak ani boruak lu na turin tukverle engemo pakhat ma hon nei lawin an khar phui vek box sia chuan carbon monoxide poisoning asiamani mel charcoal kan ti mai hol chem hian boruak lu na tur om lowa in khar phui vek hi a hlo om lu tuka in zim le room zim dewa phe chuan carbon monoxide a in siam ma hle mai hol mai pial lama hitar kan tiang te po hi chememo emo chuan boruak lu na tur tuk veremo ventilation pakhatal in hongin dange ngei thin tur ti in aron soya ria chian mel khop moya bidarek saralte in tina ron soya ni eng poni sela tuna ron soi po hi thil ni thei tho ani a he kan hriat nual pori no mani tunlai-ah ge sawang maya hei hianin mai hol thuk ang chi te pialama hitar kan tiang chi te khatiang manga eirong bol te ati hluar lo thei lawa ta khan concrete anga phei chuan boruak chhuana te khatiang ang in lumlet zung tur anga bakan hong te ni lo phei chuanin thil hlo om tak hi a thlen the ni ti kan hriat cha vek mani se kan soinon le a hei kan huangin carbon monoxide poisoning siamani meleron tiang chi te po hi anakina thudik te po mo thil thlen dan dik tak kha kan la hre chho tura ngai ta ila amaro chu hemiaron soya hi thil ni thei zinga pakhat kha ni a ani e chu anti dat lo amaro chu thil ni thei zinga mi kha ani o ta hianin muan sangi marin ti hian ron reply a tiang chia hi kan venga po athleng to a nupa in IC wan da nga la anni chu pathian zara eng em tilawin an thave mai hol man hi film khur alongai khop mai hanni po an sigri ai wanga ne aron tia helaya aron chanle na hianin mai hol tu ha chem hian carbon monoxide asiam chuk charchara chu room zim te a boruak luna tur om si lowa rei tak chem emo tua khan mi hringin kan hiblut ta charchara chuapa oxygen alwa lana tho chamin thina hial a thlen thei thina ni film khurangai khop mai in hril hriat tamangai hriat lo na hian engemaw chena mi hring hi binti a ve bok thin sia heting ang thil hi keipo taka thleng hriat ka nei to a tikhanin mai hol thuk an han ti hlu a tomorrow chu an mut san don khanin
tukver mo ventilation kan ti te khatin kha hong mi si lo wati khan ni ko shelo na lo om thup mai ne chu chu lo om em maya oxygen alwala na carbon monoxide a in siam tam til ti ala mai khu khati khanin siam tam til ti la ni ya eng pori se chiat tok te pathian in thamuan in om pui zel se ron tha chhole tura pokan ngai kan be se tak zet boka chu ti rualin an vain mo chan man an ni talo ero kan tor pui tak zet lung chiat thlak tu ma thil thleng po hi a zilo khop maya chhungkua thi chhonga han mu meu ang phei kha chu an chung te pon lammi te tan phei kha chu an a vong hle don ti kha chiang khop maya thei chen chen kan film khur hemi kan video lo en tu te po kan film khur thar te kan thil ei in te mo mut dona mai kan chem dan emo boruak luna tur kan siam tha to kem ti thleng mai khanin kan film khur thare ro kha chu apoi mo ani ti kha lang reng mai ane oi ta hianin ms a soma ti hian tuna zmc lama ic wa anu berle an fapa omeka a fapa hi chuan na te chu a theve deuh to ani mele ti in ron soya chon heta hianin enge omzia ei sual an nei nge tin ron zot le ani maro chu engmar hriat an lo ti khanin engmar hriat alani lo thuron soi vele boka kan leinat khop maya thu chiang jok han hriat vat te po lelama chuanin acha ko mangreng khop maya engwanga hi tiang anga chung ko fel tak mo pathian tri mi heti anga ni kho selawa an om thut la ya kha thin te porim hialani oni china then khat ngai danang khan mo food poisoning kan ti te pialama heta boruak tha oxygen tlak chamwanga om ani thayeng an tiang chi te thu chiang jok chan dik taka kan hriat vat point be sei ta ila chu dir walin mi then khat ten mi sual engemaw kut te hian tur ni lo mo le tia ngai dan ron nei hial te pokha thil om takani ya heting anga chhungkua zong mo chhungkua member zong thi chhonga han om thut maya a thenin van duai thla takin nun an chan hial ani ya he thil thenga hi tu te emo mi sual ang chi kha chu ani nam hnoi ang chi kha chu an om lo tura ngai ta ila an khongai thla khop maya an leinat om em mai ne tuna kan hri tang khan an fapa pon na aron the chho to anon ti ni ya pathian zara anon tha chho zel tura po ngai ta ila thil thlen dan chiang zokin kan laron ta lang le tura po ngai ang